Karbi Anglong District Congress Committee pen BOOTH SANMELAN amai ke padopon. Te thanbang atumapan bainong ki piserak jiapan PHLC pen ke pangda. Wothalang so driver association pen sai hem kangpu. Longnit along chikimopon. Aron repen prisek along harlong ki phur parhum are. Gardom nili birta life thanbang pi sami malin terang pi lasinon ang ton pen birtar jupon ikha. Pini Karbi Anglong District Congress Committee pen Diphu Manja atovar 5 mil pathu aklam along BOOTH SANMELAN amai padopon. Bangso amai long PCC amai phu Bhupen Kumar bora aluhi sarpu aman pen tetong dun. Lason si Assam along nong katathang plong MLA Rukibul Hussein PCC Mahila amai phi Mira Borthakur abar MP Biren Singh Ti Joraming Leng Singteron KDC amai phu Sumrong hang pen chenglok Congress along claim si batum tetong dun. Alapu youth Congress atum manja Congress asai hempen home pharopli a motorcycle pache jengsi nihang rong kethe Diphu 5 miles an bike rally pado bangso along pharo phora thongkera truck booth committee pen adok kabe bangsuri hini atum armu tetong dun. Laso along Pini bang pharo hini ra truck narkep atum methang asong pen osi Congress along chipok dun manja pen long term tokbi report birta live. মহিলা তেওঁলোকৰ পাছবুকত 9 লক্ষী 9 তাৰিখে 2500 টকা দি যাতে চিলিণ্ডাৰো কিনিব পাৰে ঘৰো চলাব পাৰে অৰুণোদয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি নাহিব অৰুণোদয় পোৱা মানুহ 9 লক্ষী পাব অৰুণোদয় নোপোৱা মানুহ 9 লক্ষী পাব এই কথা আজি আমি কিমান কৰিছো আমাৰ লক্ষীপুৰ জেণ্ডামৰে ক'লে কওঁতে আপোনালোকে হাত তালি দিছিলে মই চাইছো যে বিজুলী বাতিৰ বিলে আপোনালোকক জ্বলাই পাইছে বিজুলী বাতিৰ বিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি যেনেকে দিনক দিনে বাঢ়িছে অসমৰ মানুহৰ বিজুলী বাতিৰ বিল তেনেকে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ হৈছে এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তি বাঢ়ে এফালে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল বাঢ়ে আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 200 ইউনিট বিজুলী বাতি আমি অসমৰ সাধাৰণ মানুহক কংগ্ৰেছে ফ্ৰীকে দিম আৰু এই কথা মই অকল অসমত কোৱা নাই এই কথা আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৰ্ণাটকত কৈছিলে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ 100 দিনৰ ভিতৰত আমি এই কাম কৰ্ণাটকত কৰি দেখুৱাইছো Te thanbang atumapan prabjin pen bainong pipon nangji lapen forest chokamar atumapan showcase notice kipi ington pon nangji pusi PHLC dorbaguri aro amai phu mondor sing ingti pen pangdakpon tangte non alang litum kaningje ji alam the arjupon iksina hanboka pen birta live apherang ke Robinson killing report to kadom perang ke to bhan nali tum bhan Pini ni tunang ke phake lalo ni tum Pini koni kodhomla kini yedang asi first ni tum kini ji bang ke lage immigration putha la pen ke isi bang dotholo lake la tet tum bhan le council pen Pini oni ta dormaha pipede alangli tum bhan ningkan isi playing at pheta Pini oni ta council pen langli tum bhan salary ki pitek thede la so putha lo number 2 bage pen number 3 bang ke non la boring claim bom tu ningkan kre hini ningkan kre ki thom claim tep tu panta aboreng ang hoi ke ning than la to puthak ne tu ni dami la se non number 1 me ke immigration la se team Karbi Anglong tum kining je pajumi pi je quality education 1 nang je pelang tum 1 ji to sitame non bank ke neli tu ke thek don lo bank ke quality education na bank ke helwing lo non bank ke dotang school antala lang litum non council ke chari team Karbi Anglong ne pathila lo copy polo pute alang litum non proposal upon 564 non proposal to immigration jipa lapin ke romong we block long that 72 toxic ke ba hini immigration proposal to Wothalang so driver association pen methang achai hem patumi kangpu padopon Wothalang so municipal board chairman Chandrarong hang pen chenglok ongdung ke theki ding atum chitongdun Wothalang so pen birta live apherang ke Rajiv Hanse report Lalo, imege chok, afrang sinili
lamthi jai je aprang aprang paper media kortit ban churu polo si netum driver decision Pini mai kupon office kupon lo lake nilitum driver decision piposi mai pini office kan kupon kokma lake lintum serap chitui pha lasi kadu gawe korte tu tamen nang mahudu nang ne jeni tum driver atum polote kisi akisung do lasi la so kisung pen se ves Karbi Anglong decision lasi la so decision aputha ka bangke nili non president dutik central president dutik bangke nili ulu kunci punon jirigendeng punon pula elitu mahawar long an la ves Karbi Anglong an palmake branch si pachetang library pophansi nili non president hoyu pensame nili ningmatha la pen pini da jablo la si pini da me elitum che theklong pronglo pini bathalang so along same elitum sub branch sing pulong lo la si anso se nilang elitum secretary president mata ningete je nili ke clamason nilitum ke clamason alang litum ta aning ding pen alang litum ta la elitum driver mo long ke claim ponji la pen ke elitum akorte tu maname alang li secretary president mana li chuniri te kanglo la si ala elitum handyman phan tame elitum driver along same alang litum mission pen secretary president tu ban alang litum chimum pon po ba de che than pon po bangsi nili ningki thepon lo Longnit langlongwong along Karbi kuki kacharvo ahud apran ke damatu maphan patumi chikimo padopon Diphu College OSD Dr. Lipson Rongpi Mojadar Doloi Terang Atum Chitongdun Manja pen Birta Life apherang ke Longkiram Tokbi report Itum churo poning tum athema labang somai ke pachum da je phan itum kaching on pick itum ma local mesi lo mante Karbi Anglong Thomas Council yen Surya Morsing Tiso in charge agriculture land and revenue alangli lapen alangli chor ma chinghona mem lo mem nero la phang chupi alang itum nang kachipadu madan cha toile nang kachipidun pen pochis la bang somai ke pachun bon theklo la pen jasemet non really thoughts tame victim family mate kiduki sunge podonang atom phan panong si alang tum phan kerap sme pajir ponlo la pen elitum alang tum phan pini pi ponlong lo na si jasemet alang tum phan itum ning aklong pen churo ponlo anchot takalisi jasemet kisung kiduki ponang atuma phan sar lapen mematum kanghon lapen kangjinso penapot non an bangket hom atuman ke sarkara boring warsai long ponlo non ke dobbo ma sarkar atum pen environment aputhak chirotok apora hutsi kheroni certain range forest angkang PR lo amreng forest reserve along jo padap harlong kipur paru hum are bangso harlong kipur mate kowari kapinchong ke Forest Department atum amek chang klipma lapen bangso harlong kuari kang pu joine thengpi thengphrangan ta phurlapsi thekpon long lasi labangso harlong ki phuralong forest interest ranger lapen BFO atum pen tong chingki phemso do koktong paphur paruhumaret ma athima harlong jongsi phurji plote mines and minerals department ten choklim alu abektik ke phurlong le sitame prisek along ke kopli alang roi pen danglok nampi namdur arlu anta ki phur paruhumaret si thekpon long labangso harlong ki phur paruhumaret ke em rinaterang pi ate pohai asomar birmol ingleng atum alu oi pin pensi poklen hinini pensi phur paruhumaret si thekpon long lasi labangso puthak ke AC forest in charge CM Dr. Turiram Rong hangpen bangso harlong ki phur aputhak kupia kang sai padoji West Karbi Anglong Bureau Chief Jorang Patha report নহয় মই আগতেও মই কৈ আহিছোঁ যে অসম চৰকাৰে কাৰ্বি আংলংখনক তেওঁলোকে লুণ্ঠনৰ বজাৰ এখন পাতি লৈছে প্ৰথমতে তেওঁলোকে সাংবিধানিকভাৱে দিয়া যিবিলাক অধিকাৰ যিবিলাক বিভাগ আছে সেই গোটেই বিভাগৰ ক্ষমতাবিলাক তেওঁলোকে আওপকেৰে কাঢ়ি লৈ গৈছে আনকি ইয়াত মানে এই পিয়ন চকীদাৰ যিখিনি চাকৰি দিয়াৰ যিটো ক্ষমতা এই ক্ষমতা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমান বনজ সম্পদ আছে গোটেই লুণ্ঠনটো কৰি শেষ কৰিলে মানে এটা দুটা নহয় আজি গোটেইটো যিমান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেৰিবিলাক লুণ্ঠন চলালেই